Anyalaki din! Apa, apay lokatamon day talakan siya, bakit? Hay, wala kay. Lukatak at talagan. Adumit aday tano bilang lang. Siguro nasurok o Gismail. Sapay la ko maggarod ta kasta. Panagsasarok man dagiti ubing. Kunak nga igatang ko kumada ito iti washing machine. Ha? Amumatan. Matutudon. Nagrigat tumanan ti pagsampayan iti malabaan. Nang runa dagiti uniform ti ubing. Isuanasken nga da washing machine. Ay kit na bakit? Mayat day ta na panunot mo. Panagtutudong agpayson. Tabilangak man da ito'y. Barang umanay apaggatang ko iti washing machine. At dangay nakitak nga in-deliver da itay di tabalay darina, lakay. Ha? Anya nga di bakay? Ay, jak ang mga rod, basta nakitak ang nakakarton. Ay, sus, appliances da mga asiguraw. Oho, pangalaan dangay kumay ti paggatang damad, andong mal. Apayam mo mayanod da kwartada wan naman. Unay ka mo, ting. Payman, tainak man di tabalay da inton madamdama. Amwak no anya tinakitak nga in-deliver da. Ay, apaw, waday ta ka man ako nakduning ngayang. Apay nga minanasking nga mo mayan, nonyat simang pangausar da. Apay aya, amok lang man. Saan kumot adawatan andong anya laki din aya. Ay na, mo day tao gali maun. Sika, apay, anaapal. Ne. Apay akas tamot ang tibagbagam? Asawa nakwan na? Ay, saan nakabagbagan iti kasta ko naktumat? Anya? Nagado nga apalak dari na pay lang kinirode. Ahaw, ultimo. Isuda ati umapal kanyak. Sa kasipsiputan. Inya laki, ting. Umare, napalabas ko man ti inyag da itay di ti balayaw. Anya day jay? Ha? Ti in-deliver da ka diti ibagbagam, kumare. Wan, ti nakakarton nga iti dakkel. Freezer ka di day jay? Ha? An-anwak nga iti freezer mat kumare. Washing machine day jay. Anya? Linok katakon ti alkansyak. Isun atin gatang ko. Matutudog gaminan. Isu nga importante ti washing machine ita. Ay, sa bagay matkit di Sakit pa nagsasarak man dagiti ubing. Nagrigat ang agpamagati kawasda. Tagumatangak man magpaiso iti washing machine ko. Ha? Adamot kwarta kapag gatang ko no bilang laang kumare. Saan ada kayo laang ti makagatangan niya? Anya? Nasken ang makagatangak mo't iti washing machine lakay. Ha? Washing machine? Di ko na siguro ni Rina. Isudala ang ti adakarbangan na agumatang. Aha! Day taki din. Aday ta ka manin ako na akong duneng-neng. Isu ano ag sweldo kayo, ije construction site, itad mo abot ti sweldom kanya ka, siyak ti mangi budget. Wan ko nam! Ay niya. Ay niya laki din na po aya. Wain, importante ti washing machine. Nga mas importante ti makan. Makalaba kalata, mga urawan washing machine. Anya ka matan andong, awan at talaga panunot mo niya. Ay na, imbadak mo samot ng ti panunot mo, salbag kide. Puno mo ti bagbagat. Nya serbihan, hindi kita nagdarak kalatakyag mo. Hindi ka igil kay. Naimbag kumano, sa nga ribo lang ti balor ti washing machine. Saan may? Dito nga minti pare kuking kakay. Naapal ka launay. Nya laki din. Apo, talaga nga impay-pay sumtikim matang iti washing machine mo doning. Ayun gimatangak ta nakababayin mo't iti kaaruba. What? Ang mga no panunutan da, ang mapanak tulaki di makilablaba kadakwada, ew. Sigakit di mo. Saan mo takasta ati pa nagpampanunot ni Rina niya? Ay di ka mo Gusto lang mo ata nakagatang kan. Tapno at mausar mo paglabam iti kawasyo. Ay double ko naman with spinner. Tayak-tayak. Parang kunakit gumatang sa manin ni Rina iti oven na ka. Anya? Oven? Ano na ngay kumamat? Ay kat paglutuan na Pagtunwan na no at da maituno na. Kun pagbakan na kano matlang iti cake no at dawaya na. Oho, pangalaan na ngay kumamot iti paggatang namat. Apay ti panag ko na mawan kwartada. Ay unay kan duning. Kat, kaano agumatang? Siguro, ito no may alawas. Tay sumuti ko na kanya.
No ti panagkunana, kat isulang ti makagatang iti oven, ay nagbidot! Period! What? Apay, day taginatang mo nga oven bakay. Ay basta! Ada pang usarak iti daytoy. Anya laki day. Tila paggagastusam. Kaya sa mga isupit importante. No parakan ka, kat saan nga importante? Ay, importante kanya! Mhm. Mawadam! Diyak kamuking ka. Mag-uuyong kan. Ado, matipakausaran na dayti oven ah. Mabalin na pagtunuan, mabalin pa'y apagbaykan. Kaya sa mo mga mo agbay. Apaw. Amin abanag, no kayat ko amamuak. Adala ka, apay tanga. Hey! Mga pasinay ka kung naktumay. Dandan ni maibusin di pagkastayaw. Ngamday taki din, oven din napan mo inon. Unagi na ata. Ay basta! Saan ka ang makibiyang, no di mo kahit apatayabak na itabangabangam. Salbag ka! Ay! Funny, kumare. Oh, may kumare. Bigbigat ng nagmayat ti pa ng katawam. Sana all naragsak. Ay na, lukluk lang ni Duning nga gumatang ka inton o may alawas iti oven. Ti ko na siguro, kitpod no. Ay na, napan maging matanga. Anya? Ununaan na ako na siguro, iti panuno na ti danga. Kaya't mo asawan, gimatang nga talaga. Ay na, exactly, kumare. Nagdakal di oven na ginatang na ko naktumay. Nay, kat an-anwan na ngay nga tati oven ah. Ay, pang-display na lang ijay balay na ah. Talaga naapal na ijay babae. Talaga asaan na nga itulok nga dagamit mo nga awan kinkwana. Isulaang matikas jay ti panunot na. Saan ko matapanggap apasikatan da jay a babae. Gumatangak iti gamit mi, ngem tay kasapulak laeng. Saan apang pasikat? Sa bali nga ming kinkwana. Gumatang iti usar, ta saan na kaya ti partapan. Naimbagmat ta nakagatang kagaya mon iti washing machine yo, Duneng. Ay wala na. Saan lang ang washing machine tinagatang ko ah? Ha? Adda pa'y oven a ginatang ko na. Apaw! Nasayaat ka din o kasta. Kat, an-ano nga ti oven a ginatang mo? Ninanamot, pagtunwak ay ti manok, nukas di akayat mi ti agsida iti lechon. Mabalin mo't ijay alutwan. Aywan mo't kit di ah. Naku na ngamin ni bakla kanyak, a plano kanon ni Rina ti gumatang iti oven intun umay alawas. Ay inuna ako na! Anya, ay unay kan Duneng, aday ta ka manan, anaapal ako nakon. Saan mat nga apal nana? Kaya't kulaang mat nga ipakita kadakwada, asaan laang nga isuda ti adakabaalan na gumatang iti usar. Dak amukan ka. No gumatgatang ka lang iti usar, tapno maipakitam, adi mo kaya ti partapan. Ay, nasaysaya at laangan, no makanlatan ti pangigatangam, Duneng. Among mare, plano dari na ti mapanburakay into no may alawas. Ha? Anya? Ay, manglukloko kan samot kumare. No, kumare. Sana ka manglukloko. Agsapsapol nga rod iti lugan ang mabalinda ka nung arkilaan. Anya? Asino ti kakadwa na ama pano bilang laang? Ay kat ti pamilya na ah. Ngam no bilang tamayat ton tiriknak into no may alawas. Ay kat mabanak mo't ah. I will join the group, mare. Ang mga nukayat mo mo't ti umay, mare. Ay saan? Makapan kami iti asawa kan anak ko asaan asabsabit iti pagluganan. What? Kabaalan mi mat ati agar kila iti bukod mi a kwarta. Anya lakit din? Ay, wan no saan lang ti sumbat mo kumang ang nagadumot tin timbagbagamon. Istorya mo ti biyag mo. Ay salbag, di ta ka manlangan. Ada inutang ko 20 mil kini Auntie Usyang. Agrobot kan lakay. Anya? Apay, sa dino ti papanantay ya? Naibaga ngamin kanyak ni bakla, a plano dari na ti mapan ije burakay intun umay alawas. Ay! Jak lakit di kayat, ama unaan tayo. Ay na, nadadahil sana talaga ti limbong ti panuno mo Duneng. Unay kan? Imutang ka ito sa renta yung agpasyar. Jak nga ron itulok a panunutan
inda nga isudala ang tiyada kabaulan na makapan iji Boracay andong. Makaawat ka kadiwa no saan? Hay, diyan muking ka. Nanyalauray ngamin Apalam mo amin na makita. Kamamuam ka nakwada. No day ta pa nagsausaom kat nagrobwat kan, dinalpas ko man. Anya? Suman na o kapay lang amin. Di kapay lakit nga agyaman tagpasyar tayo. Ay sana amaragsakan na di dayta. Numabalin lang kumalukatan dayta ulom tapayro tanta ti tornilyo na lino katakaw. Anya? Hay nako, talaga mo't ti tao asan na kaya ti parutapanan niya. Ha? Asino ba kay? Ni Doning luklukon laang ni bakla. Aplano tati mapan ijay Boracay unton umay alawas. Ngam ni, napandan. Anya? Napandan ije Boracay ko nang bakit? Wala kay, agasum man ta napandak pa'y kano inmutang kani anti usyang iti 20,000. Makapanda lang ijay Boracay. Ay, anya laki din. Talaga nga ugali ni Duning di kasya niya. Ididamo, nakita na nga da washing machine tayo, iso agin matang met. Maikadwa, na ibagaman ni bakla nga planok ti gumatang iti oven. Iso agin matang manen. Sa ita, luklukun da lang ang mapantay jay Boracay, inmunada manen. Imutang pay, agasam man. Naapala talaga ti asawa ni Andong bakit? Naimbaglaang tasaan ana ipada ti panunot nila kay na. Ay, awan ano may pada. Agpada lang to, naguuyong lukas na. Nagpipintas man, dagiti nakitak nga post mo iti Facebook, anapanan nyo iti Boracay duneng. Ha? Ay wana ante, nagpintas talaga. Ha! Iso siguro asaanan ang nagtuloy darina, anapan, ta nakita na nga ti post ko iti Facebook. Anya? Nabainan da Ay, apo kinapudno na, katawan mo't talaga ti plano da, amapan ije Boracay. Luklukwan na kalaang ni bakla, si kamat, ay, namati ka adagos. Anya? Unay kat dayta nga apal mon naapal ka unay, iso ano mabalen, di mo kaya ti artapan. Uy, tiyawanan ba bakla? Kas kumaitimbaga na idikan ka, agumatang ni Rina iti oven. Ay, luklukwan na kalaang nga mala, napan kagimatang adagusan. Kaya tiyasawan, aging ga ita, saan agimatgatang ni Rina iti oven? Ay, saan, duneng? Isu akat katawaan da ka, taday ta naapal ka launay. Nga uray kala umut-utang, gapula ang iti ayat mo asaan apaartapan. Ay, anya lakit din. Ni, bigbigat ngam na kunos day tamuging mo Duneng. Anya? Siguro, parikot mo ti pagbayad mo kani anti usya kanya. Agasam man ngamin ti 20,000 nga inutang mo. Nga mayos lang tanakaburakay kayo. Pangaasim man si kabakla, saan atila idandanon mo kanyak nga uray saan matapod no? Anya laki din, sigaki di mo ngamin Uray paglulukwan da ka, mamati ka adagos. Ayat mo lang saan martapan. Anya? Siguro, no kunak manin na plano da rin natin mapanagbakasyon iya Hong Kong, umutang ka manin iti kwarta iti tattao. Tapno lang mauna am ida mapan iya Hong Kong. Ay, naapal ka unay kumari. Masyan kami iti asawa, mamay ramraman iti kagagwam. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.